शरतचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज़ की मनung hutna taram nokchari ngasi impact news की मनung hutna da khanagaturi wafam masi ngarang supreme court na magi extra judicial killing haibani haibadi niyong gi wang mada mihat mipun chathakiba case sing du chatharakiba case sing gi hearing du ngarang se masi reserve tawre haibani reserve tawra thamgre madugi order du haibani aduga loilona special investigating team semdana maduda yawgadaba miyoi manga official hujik thabak tawriba suyai natragana thabak hana tawramba thabak tagi potharaba miyoi manga center amasung state ta garang piriba supreme court ki magi direction se miyoi manga khangalaknabagi wafam amsu palli oideiba akoi phibam state da khananabagi tanjadun ngasi lokjagadoriba loiner lengchen biraba guest singde yana na aigi action right to phambiriba si ONIL KSHETRIMAYUM ne human rights activist ne aduga human rights alert की consultant होने सो थबक पोबी रेबा ONIL ने ONIL बो impact news स्टूडियो दा ताराम नोक्सरी अदुको ONIL की ओइ थंगबदा लेंशन बिरी बसी हेमंतकुमार निंगोम्बदी इजिता हुएन लंपाओ मणिपुरी दिशनी अयामु हेमंत बरसु ताराम नोक्सरी लोनना आई की हेक येता थंगना फमिनि जरी बसी खाइदेम मनी सेने एडवोकेट नि आई तामो मनी बरसु ताराम नोक्सरी थैंक यू आई इहानान बसे ONIL लाक्चनिंग बसे मरोने इबम की साइट की मसेगी पिटिशन तरोक्तना याम कुइना सोकनरकपा अखोगी वाइल विचार अमगी लानफमनी हाइबताई मसी ngarang अखोगी एपेक्स कोर्ट ना मसीगी हियरिंग मसीगी फाइनल हियरिंग कनोसी फाइनल मागी ऑर्डर सी रिजर्व तौरगा थम्मे हाइबी वफम दुमा एंड प्लस एसआईटी की करी सिंगी मिहुत पिखलंगनबगी इंस्ट्रक्शन नमा सेंटर अमसुंग स्टेट पीबा लेरे ओइदैबा डेवलपमेंट से कमाई येंबी मसी इहान हमदा अखोगी challenges मैं आमसु ले मसी compilation documentation तो बदमा अबदी process से तो पता अखोगी जो याम अवाब मैं आमसु थिंग नरे है तेरे financially इदी plus pressure में आम इदी victims थी न बको न बदा अचोबो problem हम जो वही के अदुबु तसिंग हार के दी government ने येंगी चीज़ न सही अखोगी case से सुन काउथो की report हम हाई तेरे सुन थमजलगा दुम काउनु बे पोट अमसुम तौर पजा खुजु सिदे लिटरल चैलेंज अम लेबा की उबी इशू अमन इन चैलेंज तौरगा खुजु नमदना कयाय पुबने लापनि खंगदे तौरगा मसिगी सि दिल्ली दा हंगत दा सुम चलगा तौरपसिदा तसेंग नायगदि अखोगी उकिल जु याम कन्ने याम चाउर मतिंग पांगबि हाइतारे इवन मुकुल सिंह ममांग चैदा लेहिद्रे मासु कैंसर नारगा हाइतारे अखोगी हान संतोष हेगड़े कमीशन दा कमिटी 6 केसेस मान पाइखलपदो 2007 अदु हुजिनो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ना बैकअप तौबिरगा अखोगी पूरा फुली फ्री ऑफ कॉस्ट अखोगी जे याम वाना के हाइतारे याम फजन मतिंग पांगबि डेवलपमेंट जे तसेंग हारगदि मसीना अमु मैटर हम लेरे अदुगु अखोइना होना जमनबगी इदिगी प्लस प्रजा मैम सपोर्ट तौबिरपगी इदिगी एनकरेज तौबिरपगी बिल अखोइ अंकल वजु यावरि अंकल माने इदि मयामना सपोर्ट तौबिरपगी अखोजु पुश तौबंग मवानी हाइवन कोर्टगा अखोइनागा चेरा कोर्टगा अखोइ ऑफिस का टेम्परेरी गा ओना हांग जे तसिना अंकल मनी गा यामद्रगा अखोजु गमजुंग मोइ तसेंग हाइबदा अदुगु मैम सिदे सपोर्ट तौबिसे यामग्रे तसेंग हाइगदि अदुगी एनकरेजमेंट मैम दुनो सो खुज स्ट्राइव तौरगा चतप ngambay wani adu natragade खुज ngamju ngamoy aduga huji tawriba development lai sidi army amasung police ta judicial inquiry gi 262 cases sama haitare loin local huji local ga adu army 70 mukti yauni hairi case yam ba case case sama heroic case sam khatam go huji po thang niktan lebak se leide adu huji yengba yabadi sidagi kamaina laktoino remaining 100 and labor cases se kamain torok tu no se mase asoba SIT se form toroga la pura state ama pura suti tha dok pa ya be film uji lak tu film mai je ta sing na ga entire governance ki issue ma challenge am lak pa su ya eng khale adu ai huji mak te ha biding ngam te ta sing na ga de अदुब मैम की मतंग ननी आई दुम हाइजेगे अखोइना हुजिक तौरइब डेवलपमेंट जे अखोइ खतगी पोट नते इफम खतंगी पोट नते ह्यूमन राइट्स अलगी खतगी नते अरु मैम की एनकरेजमेंट की पोट प्रोसेस तुनजु अखोइ गंबै वाने अदु स्टिल अचौब चैलेंज अखोइना सिदा हाइब मीडिया की ममांग हाइब नुवाइ तब हाइ तारे को अति मैम सु अखोइ इंटरनल न वाबगी इशू हम सु लई हाइ तारे दुम स्टिल अदु मैम त अखोइ दुम मैम की मतंग लौरगो दुम तौगनी अदुम प्रोसेस इन चथगिनी खली दुम ओके कुइदी याम कुइगिनी सिगे दुम आई दुम हाइजेगे
हुजिक लाखिनी SIT फॉर्म तब हेक्टर हयेंग हेक्टर तब याब पोट नतीसे मागी जुडिशियरी के दिगी मी खंगलकपगी पोट मयाम लाखिनी सिदा इवन प्रजादसु एक्सपर्ट इदिगी तामो जौरी अंकल जौरी को और मयाम याम फिटिंग ओइबा मी लेरगदी उदम अखोइदुम हाइबिरो उदम अखोइसु अदुगिदो लो एक्सप्लोर तौजरी हाइतारे अदो सी इन्वेस्टिगेशन नि याउनबदुम सी पूरा ओपन ने हुजिक लाइसिदा सेंगना हारगद ओके मखाताना आइना तेंतकना आइना ओनिल खंजनिंग बसे ह्यूमन राइट्स अलर्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बबलू लोइतोम मसा मसुंग इबमगी रेनु वारी साबदा दिल्लीदा लेबै थबक यामना कन्न चिनबगी फिबम दुनिंग असि ओइग्रिसे ओनिलना फंगबिबदा मखोइ सिंगसे ऑर्डर से हाइदोरकपा ngairखिदोरा नत्रगना ngarang gi kari gi hearing chathabada mkhoi ju masa ada physical appearance haidi masa yaurure adu moi se halakador jala natragana tilda order moi ada leidora kamai pai phone bi order gi wene di kujiti reserve to leibna at least 1 month ki maya dia main changi na hairi moi haibi motung ina de adubu anam di haying di loin la ni ade ifam gi ming oi di haying di loin yaura ni sida aduga amana team garam di lehuwi pot khar leide adu pura wena moi hayeng se tasingna ga di the conclusion of order to the reserve to leibni na adu di kitang matam khra changgini okay tawne ai election ning se marone hujik se supreme court ki wafam se SIT lingoi wafam lomda hujik changjale aduga maroina ngasai onina chu thamdi thambini madudi tamo su yam senior advocate amane yamna supportive role do lobi hai laiba hujik ki SIT semba bogi film lakpa se yamdi kuiraba lanjang amani na thamjaba tai hanana aduga oireiba ngasai ki court ki directive se kamai ubi masi wafam hai hujik ki leiriba mi lising amaga changa kunmapan natra 1529 cases 28 cases 1528 masi chaitara ga mari manga gi mamang dagi na 2012 phaugi ni leirisi adana masi gi regime sida fake encounter adi sasanaba khothokna ba haite extrajudicial killing asida tawgiba mayam si supreme court na local ibasi maroina human right alert aduga ibham asina yam kana initiate tawraga local pani moina tawriba direct supreme court ta pokatana tawriba kholi beduda akoina being a human right activist oina aduga right activist lawyer oina ko masi pangwaya ba mateng pangi akoi ge samna harbuda Guwahati High Court hujikki leriba High Court sigi mamang da hanana judicial inquiry tawgiba kaya ama fake encounter cases kaya ama yaure loinana High Court of Manipur hujik leriba asida na district judge da inquiry ki thadaba mayamam yaure aduna hujik laiba judgment reserve tawgra judgment di aduga matam ge interim order na chingma pidana adigi Supreme Court ki opinion ama pirakpa aduga advocate attorney general naga army ge on behalf ta hairakpa kholakpa mayam chi yangnaraga mapung oina Supreme Court na yengi miching mi khai nai daba army ne ta hairaga yabana taba aduga petitioner ne henjin ne ta hairaga su yabana taba mongam da changchil ibse yamna achouba landmark oiba history ama create tawbani han lowi aduna sigum report ase chumaina akoi gi hotna ba Supreme Court yauna ake khang yaudana mayam ase ke khang thengna ba mayam dagi marakta masi yauna pukal ibse ibam amsung human right alert loina na mohoi gi team Manipur praja punamak ase khoina thagat pam thoi aduna hujiki hairi ba port asida hujikti judgment du reserve tawgrabanina judgment aduda adu orakpa yai adu oraktaba yai haibaside khoina hairoba yadre tawbutabu akoi ngasi ngarang army ki taraptegi attorney general na phongdo iba khoto iba sidi ta bada yam ngamdraba yamna taningdaba wafam ayamam yauri tabda waba haibadi samna hairabada lalhoba singda operation tawbada FIR local oidabani lalhoba singi manungda operation tawrabdi yaine lalhoba leifamdo Bangladesh ra aduga Myanmar ra adugi leifamdu da kanosi koi ge operation tawbada kanana so adure FIR lokatra su yayaba tawbagi di lalhoba leiba nataba civilian population gi manungda tawragadi aduda nupi anganda katokaran tawramba ade lalhoba nataba mi pharaga hatpa adu mayam adudadi inquiry FIR lokatana investigation tawbuchi gi mathau tari eba
मोई हाइरिबो हाइदुगी मतुंगिना हाइबनी लालौबगी एरियादा लालौबसिंगी मफमदा अखोइना जुडिशियल अखोइना कनो अखोइ कमिंग ऑपरेशन चथबदा एफएल कोटपम तोक्ते लालौबा ngakta leibong mafamda chatharadi yaye ado kalai de lege लालौबा ngakta leibong mafamda singye maida bazar da kwa katenda any jaga amada si लालौबगी area ni haiba leiba nate aba civil population ma yam chaun involve tawrimina kha tawna armina operation chathabadu madu sujoi soidana atingbala kani aduga civil gi kari gi site gi madu akanba board kani haibani tawon thamrise yamung hemanta hujik se karium kanda masigi reporter की फील्ड से याम कोई थबक तौबिरे हुजिक एडिटर ओइना थबक पुबिरी ममांग दसु याम सांग सेने रिपोर्टर एज ए रिपोर्टर थबक तौबिरखमने मणिपुर की लेरिबो फिबम से करिम कांदा हुजिक याम द्रबद केस लिसिंग मगा 1528 नि हुजिक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की पुथोरइबा थोलइबा कनो सिंगसे ममांग दा वादी होने इबम अदगी एचआरए ह्यूमन राइट्स की अलर्ट की करिगे साइते याम कन्ना होनरा कांदा ओइने फिबम सिनी तसेंगबै देन सुम खनबदा मदवाइदे इन्वॉल्व तौबा अखोइना ममिंग मथा लोइन खांगुद्रगसु करिम कांदा खलम ताइ मदुदी पांगथोइबा थबकसिंगसे थिकल ओइदा कैसु नत्रगना कैसु थिकलपगा मोइदा का हाइबगी इरे आई लाइबा कैनोमदी लेनमदो माले अदवाइ दुदो माले इन खमबदा लिसिंग अमगा 1000 क्रॉस का तौग्रिसिंगसे ओइरे फिल्मसिना कमाइ उबी अदुगा थोख्रिसिंगसे सुम थेंगबिरकपा इसागी एक्सपीरियंस ता कमाइना वखन कमाइना मोड ओपिनियन थंबिनी माने पुलिस नत्रगा असम राइफल्स हाइतारे paramilitary force singina numidang athengbada migi yumda akhoi warrant amata yaudana phatnaung sanga aga mi ma phagi basi imungduna natrana laikai duna maje halar oidabane na lowi aduga adum ayamba sodum masi sigalli masigisi krawai dano ma adum isei da bodum yawe akhoi khudai helaga sakhiba sapi lampi helaga akhoi lekan tormena sirga lermena adum yaw dungai si pose mayam ma thoi अखोइना अदम निंगसिंगी अखोइगी मोनोरमा कौबी नुपी मचा मा बामोन गंपुदगी मयुमदगी फारे पुंग मफम खाय तारादा द फार पुथोखरे अदुगा नुमितुदा मा गैंग रेप तोथोए तौरगा माजी नोमेना कापगा हाले हालेसी अदम अदम खंगी मयामना लोइ मदम मयुमदगी फाखिबनी अर खुथोना बनती से अदम खंगी अदो सिदा सुनता मयाम लै अखोइना अखोइ काय तारे पाउमी ओइना चप मतमदा मीसी नोमै कामनरेना फनाउना संगु कांदा मीसी सिफालमदबा अदो कामनाबि खुदमदि फंगदो मयाम लैबा ngасagi sarana tapido akhoi judum yaningi kanana bu kaidok jadoino mapa kanana modolo changadoino ha pot ama lai police ki action adagi lanmi ki asam rifle ki moina to thabak singsi lu kanana bu thimbidoino akhoi lai paksi palimni na ha pot ama lai aduga isam samna akhoi na khangbo orego su mo torgo su mogi mayok ta wa ngang binami si sam piu haitare ko khara khak natana leiti ngangbi bu leiti ngangi ba mising du sugi mayum du da ओइन मग मोइना संगलगा होय कारण तुरन तौबिबा दगी नतबा वाय हाजलगा फाबा पुनबा मयाम मसी थोखिबा होय थेंगनै मरुइना मसीगी मतांग इशुसिदी आइदी कैनोना सेनियर एडवोकेट तामो मनीना लोइन खांगबने खाली माजी मदुगी लौथोंनबा होनबदा अवा मयाम यावरिनी अदुना मयाम सिन लामीगी मायोक त लावबा ngमक्ते अदगी पुलिस कमांडो की मायोक त कैन तौबा ngमक्ते एसआई अमगाजी पुलिस कमांडो की एसआई अमगाजी चावर पोनी कैनोने अखोइसी कैम नति मोइ मखुत्ता अखोई सोरोक मयाइदा मिसम मियाम अखोई मियाम की कनो सिन ममांगसिदा माफी फुरि लौथोपिरगा लौथोगा अखोई हंगोई चोंहलिबनी मियोइबगी हकसी खम थेंगना मांगनबगी थोदोक मयाम अमा लेग्रा पोट अमने मसे अर मोन साथागी थोदोक मयामजे अदो होजिकना कमाइन तौगेदा इफम अमसुंग ह्यूमन राइट अलर्ट कुंबा मयाम सिंगसिना पुंजललकांदा सुप्रीम कोर्ट योंना केस थेंगनरपदगी कराई चखरे होजिक नावाई फारगा हलमा मयाम काई सरगे फकाप की वारी मयाम काई चखरे होजिक येंगसेबोजे अदगी हौजिकती अदुंबा थोदो वाथोक सुंदम थोक्त्रे ngasi manipur gi dgp na paumi mayam puthokanda kra gi maru oiba mi mayam pharise akhoi 2012 ki mamang adai do armagadi ai ma si soidana moi mayam do ngasi akhoi khusem gi khuthongna bathokta ai ja halam ngane thajede sine thajede moi hingna porkane thajede adu moi hojik hingna pore adu logi oiba chap chaba moi mathakta action lorane na akhoi thajei akhoi nungai adu moi kaisu lema tharoi ja khoi dum khangeba aduna sir
अखोइना येंगदोसी अखोइना थेंगनरको मयामजिंगसे अखोइ लोइनमक खंगी अखोइना पांगल थोपंगमगिदे अखोइगी पांगल अखोइगी थौना अखोइगी कनो मयामजिंगसे लानमीना पुलिसना मोई मखुता पारिबा नोंमई सिनरकांदा लोइनमक कंट्रोल तौरगा अखोइसे मिलिटराइज तौदोना मोई तौरकांदा अखोइसी पीपल सिंगी मसन मेन लाकपने मसन मेन बदो ngасidi ifam amasung human alert kaungusina hojikti masando मेन बदल होबिग्रे हजि वांगांग बंगमे अदुना लगा खोगी हजि कनो खरामन कैथेल की थोरक सिदगा थोरै सिंजे मयामना कापथोरै सिंजे अदुना नेबा सुमाइन तौबने अदुगी थोइबा थोरक सिबोक्ता फोटो कापि मिदुगी ममिंग मथा होजो पुथोबं ngamदिसिनेबा मसाना अइना कापनी अइ ओवेबा हाइबं ngamदिसे मसिनेबा कयाम यामना खोइसिबु टेरराइज तोबिगेसे लोगी मायोक नतबा लोगी मतुंग इना खुलाई पायरगा मियाम ngaknaba leiba सिफाई सिंगसिना कयाम साथिना मिसम मियाम द टेरराइज तोगेसे मसिदा मखोइना वाखलना सागपा यारे नै थमजगे ओके ओनेल हुजिकसे मरोइना इन चुम खनबदा सुम केस थेंगनेबे ऑनलाइन खंगबिरमनि मदुदी इबम गे साइटे चु विक्टिम होरि सिंगसे करिगुम्ब कांदा केस टू स्टेट पुलिस इन्वॉल्व तोबा करिम कांदा साम राइफल्स करिम कांदा आर्मी आइन खंबदा दुम यारुंगने ने खाली ओदु हुजिक लाई वाफम दि आर्मी मरोइन आर्म फोर्सेस है मसिदा पल्लिसे आर्मी एंड असम राइफल इन्वॉल्व तोबा केस अराउंड 70 सिमदी तोंगान खाइदोग दिल तोबो वाफम सु थोले स्वाइसे विक्टिम्स फैमिली सिंगना मसि पेनगद्रा करी वाफम ताई ओनिल साइटने कमाइन थबिनी मजी याम समनाबदा अखोइगी आर्मी कमीशन जे अखोइगी आर्मी कोर्ट हाइतारे को मोइगी लेरी जे Sorry for the inconvenience caused by technical snag. Break lahom thoktabani adubu tangai fadana technical problem du lakpadagi akhoi break ta chacharubani amuk yengbirba punam khepamda hanjaragle onil ngasai thamjegi question duni same question ne madudi hujik kana tholaise case sing se army senaba asam rifle senabagi somda nakanama aduga state police senaba singduna nakanna moromda puthorpa aduga ai ngasai haijabuduni ibamgi karigi ohoriba even victim singi family singna semba organization sini kanna push tawreise moigi family sing duwa in khamada pang harado mande army senaba asam rifle senaba case to tongana dil tawbra natragana madu tongana thamambra torpoi phibam lakpagi phibam duni as a human rights alert kesu concern telamoina aduga plus human rights activist moina so I say kamai react topini tamo masi sida achoba debate am lady hype tare akhoi gi ganatantra gi democracy india ga army law ga tare ko akhoi gi dictatorial country ate Chile khangde Argentina khangde moijo army commission je leirame hana army smaina army court hana ado loi muthat kre moibo even for example USA world the largest democracy da so one ne leirini ado Donald Rumsfeld defense secretary waramuduga hamden ne na Osama bin Laden ki car driver haite adu ki case so bumle versus da moina hai se supreme court US ki supreme court na ba hai se army commission je moigi jurisdiction leite Guantanamo Bay da leiba adugi to loi lokthokudam ne hai bi ki court rai hu leirabane ma akoi India de democracy ni jo haiba edigi somdana army ki court ne tonganam jo thamjalakpe moigi tonganma niumam sijannabe aur masida sudu oiba democracy ki issue ji asi achoba problem si ta sengna hare kadi akoi court supreme court ki huji tawisi si further achoba yam critical oba debate ama leiri ma si ta sengna akoi ganatantra ki issue ki matangda aur families na di ta sengna obviously masidi sunga yaning de haitare dum public ki oiba commission supreme court leijari ba pochi da loina salai ba loi yai haitare or army ki tonga ma separate court ma tholak pa je si big challenge to the democracy india ne akhoi test tok je to democracy india je kai bu hingi dugi issue ne haitare or atai commission even dictatorial country da bhau abolish tok thokra ba issue ne ba lei je or akho si da di india da di still armed forces special power military law ni army act ni democracy na dum de haiba adu som dana army chalaire leiba aduna mogi tongan ma attorney general na haiba si yam thina kai amarom da id sometimes racism issue bo dum pukat pa ya bo issue bo dum yaw ma na ngang bi si da tongan yeng pa gi poram Kashmir and Manipur na smile sum chabe Kashmir politics again Manipur politics again yam thin khena gre haibi like geopolitical situation like som la moigi di na sai gi international gi kano ama fame ama su ke hate
attraction namsu like any news da moi border crisis da anytime you attract tong ni media ma city India propaganda sin ne akoi Manipur gi da border crisis every now and then dum hujik taw le ne Burma ga Manipur go dum lai ri adu kanam te the international media da yaw din national media da cover taw de sigi issue ma have the see Supreme Court is not only the 1528 case ki issue ga tagin see the real democracy gi akhuna challenge to ya ba issue ma other countries ma'am dagi example ma'am lauraga to ya ba critical debate on to ya ba gi akhoi issue ma lei hai tare okay to mane ngarangi akhoi gi advocate general mukul gi wafam se taseng hairadi attorney general mukul gi wafam se district akhoi gi mamang da thamkhiba mamang da pangthokhraba judicial probe sing hai batai masida thambi wafam se local judges gang toing tawi aduna local sing si karigi moi influence sangi factor yawi aduduna karim kanda bakhoi sing si army gi karigi phataba ngaktai haibagi wafum bo pukhlei damo kamai thamini dam amase tasengna harabada mana haribichidi id completely sungya yaningde pomna lan bapot ni maramdi hoji judicial inquiry she is directed by the High Court of Manipur or mamang dana High Court of Guwahati High Court Manipur Impal bench na tawri bisi district judge da thadaraga district judge na nakal ani gi taraga Assam rifle gi amasung army gi aduga central government gi ukil gi wa pajana mon yetpam tokpa haibam tokpa thayal laga som the petitioner gi lanai council tawraga state ki chu ukil yawraga krak yangsel laga tawrak report ne ba evidence longna ra im ne ba adaida army na tawgiba Assam rifle na tawgiba paramilitary forces na tawgiba haibadi armed forces special powers ke manung de chanba union forces mayam na tawgiba singa che chap chapa parman le rakan ne ba high court ta thagal ipsi adu check tawdur se high court ke judge ani na muk check tawdi ne ba division bench samada inquiry report ama from the district judge Impal East or district judge Impal West or Thobal or aduda siti thagal ite chomra ba nakal ani gi wata dori judge ani na pamaga ta dori Kopna yang kan evidence ka lauri bo kholi bisida se kolai puraga chen garabra sina mayum ne ka kokto pu ibra hai bisi leng ba yada ba mama le rakanda hai report lepana aduna attorney general na learned attorney general na thami bedu magi opinion ni court ki opinion na triko court na madu yada ba ki wapum chu yamna press ta media da yam hairi nang na hairi do madu kanoni court na khanmadi sumai na khalli adu mangna SIT semna na ba Parti khuding makti ki petitioner degi army degi union government degi state government degi mi manga lona mangla tawdu dine te ko mi khale da ni tawdu che suggest tawro petitioner ki da noina pamba mi manga masak nai bi mi khalo state ki chu puthoro center ki chu puthoro army ki chu puthoro adu mayam di marak te gi ai khoina mi kaya dar ka le ga de khalaga special investigation team aina Supreme Court na semdoi na ba aduna How's like the Attorney General Nahasi Magi submit of Puntokpa, Magi, Government of India, Aduga Indian Army, Aduga paramilitary forces, Mamgi, Kananaba, Adugi, Tangai Fadana, Haibanaba, Adu the Mana, highly Basidomaisi to Michumaka Munidro, Law and Amak Armina, Armiga Makta Ribo Punamak Chumde, Amam Chumde guy in Hayaba, Kabana Soibra to the Kangde, Adu Regati Army Silaira. Army hekta puna maksi chumagadra haibasi Manipur gumba aduga Jammu Kashmir pare mi ge Jammu Kashmir to Manipur gumba awang nang pokta di India gi mainland country asina ai koi di step motherly treatment tawrim ne ba aduga second class citizen ne tawrim ne ba kudam moina harabada ai koi ge chahi khare ge mamang da Chidambaram na home minister oiringai da ai koi ge Maoist sing na ai koi ge kanona Naxalite na Sipai Maudra Chama Plop, Amta the Hat Kibalado, Chaitarin Pantara Muchuraba. Matamdu da pressman Changaba, armed forces in a Ridabra. No. Why I could much they are all our brothers. Kadubi in the Dino. Harakanda, a national Medagi, Northeastern of Cornel Amana. Then what about Northeast? Manipur, I can't. No, I have no enough time. Hiram Magama Sakeva, Maduni, equation for society president or Somali. Now, what about Alessina South na Laiman ladies. I quite want to attack the color young but put a man up.
अनु जे हाइरिबा से ओनिन सो हाइदो रेसिज्म की क्वेश्चन ओइना लाकपरा अवांग नोंपो मणिपुर गाइसे मी नत्तब तौनगा खनबा अदुगा येंगर कांदि मोइना खंगिबलो अदो मणिपुर जो लोइना खंगबा जातने हाबा मोइना कैसो अहेनबा मन नते हाबा स्टेटस स्टेज दुगी लेजबा पोने हाबा अदुना एटॉर्नी जनरल ना मागे सबमिशन ओइना तौजबनिना नंग अदु तौ यादे ने खोइना हाइरुबदे यादे अखोइगिसु पेटिशनर के काउंसिल लेनी इबमगी आचार्यगी अदुना तुम खुमजगनी मसी आर्मी ने तौरिबसे आर्मी ने मणिपुर द ऑल इवन एरिसिदि चामनुंग द 90 सिदि अदुम ओलबनी ने यस असेंग मखलदि यावरम बय असेंग बा सम 10% यावरम बय अदुना समना हारबदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 हाइबसे मसी चलाइरिबा मफम नेबा मसीदी डेमोक्रेसी चटप मफम द चलाइगदब नतेबा सुप्रीम कोर्ट न चु मसी अमरमद याद्रिमनेबा एक असि अफबने ते हाइदेबा चुमी अखोइ पार्लियामेंट ना लॉ म सेम ngami हाइबगी खतलनेबा को हजे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने याय हरिसे लॉ दु सेम दो पार्लियामेंट ngami हाइबगी वानी अदुगा हाइरिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफब लॉनी हाइबदी नतेबा माइ पैरा 39 दसो यावरिमी मसे इंडियन आर्मी से यामना डिसिप्लिन लाइबा फोर्स नी अदुगे येकनबा लामा तौबदा पाकिस्तान का चाइना का लामा तौबदा याम थौना फबनी अदुबु मागी मचमनाव सिविलियन पॉपुलेशन दा मसे मतम कोइने सिजनबा चुमदे हाइन क्रिटिसिज्म पीरिमने अदुदे अखोइदे काम कोइरे since 1958 1960 अदुइ देगिना हजु फाउजी आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स तारिमने लाए अदु लाइबसे हजु फरिबसे जुलाई कोलमदोगी वाथोक्तगी अदुगा तै तौबदीगा अदुगा मपुंग ओइना हजिक 1528 केसेस इबमम संग आचार्यना तौरपा असिदगिदी पोमन हनबमक नत्रसु सम फनामदी फरेना खल्लेबा अदुना हेंजिना हाइबा आर्मी की हेंजिना हाइबा हाइबम थोएना हाइबा अदुगा प्रेस तगा सो अखोइ चमचमना ममांगदा अटॉर्नी जनरल अदु हाइगरेना कबदा पाउ फोमगी दमक्ता कना कनानो फ्रीडम ने हेलन पावे ओपरा संगाई ने करी करी नो कंटेम चाय खोले गाइन तो याबा अदु सिरमा हारी सिदी यामना जाति एम की मायोक्ता हाइबा नत्रो जाति एम की मायोक्ता मणिपुर द लेरिबा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज असे आर्मी के मायोक्ता ले हाइबने याबा लोकल इन्फ्लुएंस तो वी लोकल इन्फ्लुएंस तो उदा चली आर्मी के मायोक्ता मतम चुपदा ngangi असी बाउबा माना अदो कंटेमो कोर्ट चापम थोक्त्रो अदो अखोइना कनाम तौबिरोइदबे वानेबा अचुमना माय ओपिनियन ने अदुबो येंगसी पेटिशन की काउंसिल ना सेनियर एडवोकेट सिंगना आदा तुम तौनरप याय मदु हाइबम जो थोक्तबने मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट जज सिंगना आर्मी के मायोक्ता लै आइना हाइबसी यादेबा ओके ओके थैंक यू यामुंग हेमंता आइना ngasai तौमनसु थंबी मदुदी अराउंड 10% की बिलो भो ओरंगनी मदुदी तसेंग तसेंग एनकाउंटर गा थोखिबा नोंगै कामनबा थोकपोस्ते अतैदि लोइनबा ऑलमोस्ट फेक की फिल्म नु लागतोइसे यामुंग स्वाइदा आइना हंजनिंगबसे यामुंग की जर्नलिस्टिक कैरियर हाइप ताई मणिपुर मयाम प्रोटेस्ट का तौसी करिम कांदा प्रोटेस्ट है अखोइ जुम थेंगनजरकपददी तसेंग तसेंग हेक्ता फेक का ओरबा मयुमदगी लखोटलगा पुथोका चखिबा हातनाबा कामनाबदा सिरे काइम पुसलकपा अदुगुम मखल चिंदु गाक्तनो ओइना अखोइना मयामगी अखोइगी मास ओइबा प्रोटेस्टिंग अयाम कांदा थेंगने अदुगा तसेंग तसेंगना एनकाउंटर ने का हाइबा खरा याम मसिंग हंदबदा लेदुइसिंग कान अदुइददी प्रोटेस्ट फाउदु कया थेंगनदे यामुंग कमाइ थेंगनेबेली सुमी प्रोटेस्ट पु लेती है बताए मतमददी अखोई कनोरसु तसेंगना मयुमदगी फारगा पुगिबसे सिबोक्ता प्रोटेस्ट तब की कन्ना तौती मतमदुगी खोई ngसा हाजबदुनिको लानमी की पुलिस की मागी खोई तमथी बसे मिसम मियामना अदुकी मतिक की नहीं अदुकी पोतम लेरे येंगसे अखोई यान हानबा अखोइना कनोदा अखोई कनोकी लालोबगी इरांग सिनम थानेना लाकपसी इंडियन आर्मी ना ममांगदा याम लेरंबे अखोइना खौबदा JNK सी लाई लापकांदा लोकन रायना वदो होई ताउ मनी होइना यामना खोई नौरिङै तगी होना केस पारखिबनी अखोई 1980 अदai दङ वंदो माले अखोई लोकन सी आइगी कैनोनी लेकाइनी लोकन रसिसु आइगी मखोई लेकाइ गुमबनी हाइतारे लोकन रसि अखोइगा इसिंगदा इरोइरगा लेमिनरिनी खोई उजि ओक्रम चोते गायबसिदा पुखरी अमा लेरमी वाटर सप्लाई सिदा इरोइरगा लेमिनरम बदगी कार अमगा जीप अमगा लागा मोइ गाड़ी अनि
ahum la kanda moji phai pha kanda akoina angang su oiba haigadra angang bodi oibu natre akoina khalle madudu khogi pangal lu hongbagi lap kangu male akoina somoi man gari man torga de mayang sing du kanda Indian Army ni ga se khota kan khande pangal lu hong male moi sing je tak nomai number civil dress la singa ki u dagi kona mase army ne khang bawane maduda akoina ahan ba Manipur da JNK habam lei se khoi khangwe adu ngasi bo halakide ashi masasu phangde aduga kano so dum sigraba sangraba kai da phongol ki khangdana dum mangraba ne basi posinje sibu lamina mani khoi gi Manipur da lei ba misam miam gi punsi sibu ngak sena ba lakpani se kamai haidu no sinida while tawde ba mi amabu makhoina mai tongna mi manghan ba ya bra karam ba leibakta akhoi sum si sana bisu leigade ba si kai sarage sinida India gi masin chappa mayam le khang hi mayam le hai ad lei singduna singbo sing matang se dadi sapchaba moina tawgi bani na adu scenery singdu kari charak pi rage ba yengse hoji ngarang nahan da su masai Supreme Court ki ruling amada hai ba malegi maje observation na harasu yai khoi gi kanuna Ujaki Attorney General sina hai Manipur da thoke ba thodok singsi yamna kuira ba thodok ni na sahi tami mangai mang thoke ba thodok oibani na yaraga di onra kanogi court na masi compensation lomda lakpiu na manare am kana request oi di ujaki retire to mayam yaugre leigi da su yaure aduna moigi su yengbiu aduga victim oiba imung manung singdo maduda compensation piu kano hoi pibaromda sapiu na mana yam kanna khoi mupto mupto ado court na yakhide aduga moi mathakta hoi thabak la hokadabani logi thabak la hokadabani na adum haib aduna hanati Supreme Court sisu phajaba wahan tho haitare khoi gi court ama leibagi leipak asigi miam gi khoi gi hingbagi hakse hingbagi adikano se hoi phangam topasing si phajana puthora ga andar lai aduna ngasagi thambiri bo wafmdo akoina thengnabada taseng ba lalho bane gaina tawba si lalho bosing si mayum dagi pharaga puthoki bani kwai je yum dagi phar puthoga harki basi bokta mayam ne hobi gi de matam do hobi gi de manam de kai na kanda mado lalho bani na maz lalho bani akoida kainum torpa ya gaina ki bagi neba aduga misam miyam tor hokta mado hobungam gi deba ngahalga kano da ma khogi mi ta da lamhangam da nomoi kano bada hum sire na haini akoina paumi oiba kanda sarat yam nungai jani ayuk yohok pasida ngalingai sida pung hum khai mari ga tarka sa telephone tawi ngasi sibu kai kai da taba lege mi sibu lege encounter lege je khoi hang ne khoi monorama sisu admai taw na hang badagi yam nganna khoi pau ai pau phange pau khongode khoi sport sangkanda photo si yam nganna lohowi amamangan scenery nge matam da khoi photo phangori ne ba si post leije aduna lamina khoi gi asumba tawrasu police commando na aranba tawrasu dungaire matam jodi moigi terrorize se heman gi na misam miam ji kiman gi na karim the protection try taw gi na ai lobi ai adu even kamai to gi ngasagi khoi na yeng phatadi monorama gi matang da gi hau hore mayam se yam sathiba tamthiba khoi kano ma lae khoi protest ma lae adagi di paspa si lokthok da bane na lae adagi di ma mayam na asan rifle gi gate ta kangla gi gate ta toraga phi thong da protest ka torok pasi masidagi di o protest si yare protest si somja oire si kana ba lai ja oire to bodagi Congress government matamdi Congress government na namdana khoi kanogi Imphal municipality gi assembly segment khardo majuda khoi gi paspa si lokthok mi se aduna neba government duna lokthok pone highway wani to sengbal kholi dudi miyangi miyang gi hoduna neba madubu lokthom draba aduga monorama siram draba hojisu kangla manung ja samra phaladum leigi neba sini miyangi protest yamna kanai ado matam da ana adugi mamang dadi protest ngamamde adugi matung dadi protest lae protest matang lakpa hore dadi lakpatuna hojekti kadum tawbada Manipur se mai chak phimda lerani hojekti aduni aina thamjaningis okay onen baro hojik se yamung hemantru su banwi madudi compensation oina ga sum yasanabagi adwaida yasanana bahonarpa aduga taseng na chenaba sing case to lale khangaba aran badu chenaba officer sing kai sing sipoi sing kai sing do so far as sai punishment gi wafam sina khara na thaiba ado sumkan se in khanbada victim gi family na di ya do mande in khanbada compensation to the as a whole leigidre kamna ba thogdo om da leigidre khud sem gi kamna om da leigidre na compensation pi biwani but mother chenaba sing do sai gi punishment pi dragadi ado ai so in khanbada half justice to na to godo male kamain thabini Chome tamo abdi akhuna work to judicial compensation gi wene din nati akhuna 1528 case wene work to ja amarom this justice deliverance ki issue gi wane or
justice se tasing ha ga even National Human Rights Commission na compensation PO the matam da ibu bigi sarkar matam da tare un pi da bung ngam me dum adu huji podum pending yam lai ri ha bi case huji already judiciary lotion gi bakram su lai adu NSR RC gi recommendation huji po pi da lai aw victim gi side gi di akhoi na sum punjar pa de ne sai gi masida lecune de ahu bam di dum lai masi gap am di dum lai ne ha tare compensation na kar men bakra idigi anam di mostly dum 99.9% di compensation gi di amun natre ta singa ha ga 1% amadi abi yang kuimandra masana case call bodum yaw mayum lerem da yaw kuin sap 1979 case tu di aina ka sap di ta sing mayum lerem da kana no khang du dum lai adu inong no moi lokhot pra mo harau bem yaw ha tare aru sida case judiciary khatana da sida oral statement yawi idigi massacre myam group ha tare rims ta thokiba idigi herangoi thong da thokiba group amsu yawi ha tare masa adu mathang mase judiciary gi mathang oina amai lakani khale adubu akoina yengjari di nasai makong ohum ha tare ko judiciary ne legislature ne executive body ne sigi makong ohum da koi cleanse tong bagi systematic oina koi governance fazana laina bagi issue umsu yawi ha tare adubu hujikti for state and later media is another huji makong mari su ha tare media is another very powerful instrument ama oirimnina aduna sigi 1528 case da yingi den sai makok khwai mathak ta leiba leader kanana commanding officer or kanana pirige adugi operation ama ja khoi tonga na ma yingi ba huji oina tasing yeng adu prosecution to that victim no mai copy mi do khatena ta order p mi du ne hen important noi akhudi bo prosecute tong na ba thi order for example habdi sim hana ibu bi oringa da mana head of the commanding entire operation oring this thing hagadi adu mamang de nipam chana apply to p de idigi radhabino apply to p gi de ibu in the first time masi operation hadi entire 15 years ida mana congress government ha is almost 1528 case ida 1222 case de moina series entire aduna na sagi akune yingjari se ta sagi prosecution verdict piba ma prosecute to un kharam di dum pini kuji leibe situation ai pini ne yam thajab su le supreme court yam kan su high firm one stable one yam kan laikre aw second namna na sagi adu the piri order sing for example kanogi haro ne heroic ya ro kuji heroic ki ta sing yam bang sar leibe issue om ne se aro aina pamjabana ta se akhuina pamjabana hai tar gadi gut sama leina heroic ki type ta mayam de tholaga haibiu ha tar aina kapu aina halwe se adum kanda khoi loina kai ha tare akhoi gi sigi system je block muthapangam ni ba adu natana sum lot la le ga di mo sidum haibdi hujik Manipur police ne yam kana effect charge 70 almost 126 cases the 17 case 222 ne mo local ise aru 70 case the army de sakre ne remaining the Manipur gi police ka tena do khwaidigi pharak targa le hodi ta se Manipur gi policing sine aduna hujik te mo this is the right time mo ju hujik admit to dana akhoi to ri akhoi soi bani court pini haira gadi there is certain procedure ma adu de uncle dum khangane du adu gi process ma lakshar ne adu to hobane di paning kale adu na te tumin na thank you Anil haibadi tikalak padu ngaibe mhota isa na confess to burusu madwai du in terms of punishment gi kari gi kanda madunu dum khare hana laihandau mali haibagi wafum ni thambi ese thank you tawmane laksaning base ngarangi attorney general gi observation sida akhoi ru kitang khangbada khara waba haitai judicial probe were not conducted by the high court which had tasked the district judges to inquire habani haidai si high court na tawkiti district judge na tawus to competent oidi habagi observation man pining ise natragana akhoi da tawki kan da di judicial proof mayam sing si lali adumai to gum tukti habagi observation man piri tamu comment abini judicial inquiry si di high court na tawgadab nate mai jurisdiction nate hoy supreme court na aro high court na mo di court of record ni aduga law gi oina naina badala kadoribni appeal tagani revision tagani aduga writ tagani service matter logani adu natabada inquiry guma kariguma dudi masagi district court leridna adigi civil court leridna
adegi criminal trial ki tamta criminal court leiridana aduna inquiry to ba haibse high court na government of Manipur na government na ka to bachina inquiry commission act 1952 ki makada one man commission adudi not necessarily high court judge or gadabani session judge or gadabani haibalete administrator amana su yai tawudi law di khangba aduna bo amada retired judge oiba tamo upendra gumba leigedra gumba ya hapipse natraga high court ke retired judge in hapipse masidi judge oidra ba hoya yaba sidi judicial inquiry nate yaba chumni ki commission of inquiry act tawbse masi government na aje for example Robin Hood ki ILP ki da korai ki da sigi bado adu ki inquiry loi khara justice mutumna tawdna adu government tha ga khare matam du ki government na karim tawdre hojik tawna na protection yani coaching yani entari ada adu mbai inquiry commission da lak pachidi karim ta tawda bi ai but high court ta writ petition ama sumaina maram chadana mhan me pun tawgre compensation pbu ani chubada prosecute to honbiu airing personnel singdo haidana thaba kanda madudagi high court na mase mi hale khole pharaga hatpani adu pheng counter ni chumbra the state na respondent yaroi da banina mujhe natte haire adu di inquiry to haire inquiry body amanda thada banaba the second session judge se inquiry to na thada banaba hojik the human right commission jo leirabanina semdo a commission su inquiry to haire high court ne pirakpa singna se tongana the second session judge mi gi mathau tongana trial to gadaba duda yeselu draga su human right commission to busu yare ba aduna adugum bagi tawpom thokpase judicial inquiry haibase masidi judge na tawgadam na district judge natrergana commission of inquiry dana retire judge na tawgadaba high court ki natraga district ki aduna madugi duda jurisdiction nate na haibe dude lale adu haibe chu oiramo mana haibase Manipur da chathariba inquiry kodema district judge na tawribase masi bias oi army ke mayokta ne na hairip se asimaksu ma haisi de contem oi ba da report amane aba district judge singduna man particular haida bagi the district judge Impal East na Impal West na Thobal na aduna dana haina pandabigi tawne pantaragadi mai mathakta contem notice tharoi de bigi maram lete ba contem initiate tawre de bigi maram lete ba aduna mana hairiba singje chumde ba ngasai ge duda akoina kanari basida akoigi prajana yam alert oiba victim singi kangbuchina yam alert oibam chu changi for example ai case ama khatang paningi yam maroiba yam wana su tawgi ba koina madu ima kombi leiringa deni praja gi marakta gi dimana yam kana mera paibidi tawjai aduga conducting council akoi petitioner ki siri ba mayam dugin aina tawi koi rims ki moi tara moi mapan ama hat ke ba pareng langalaga ama na yam thina sopi matang se Masih hati da tahu ya trial se CBI na prosecutor ni aduga hariba CRPF moi mari ki mathakta chathai ba adu chatha bakanda conviction pi ba session court na special court na CBI ki special court na adu conviction pi ri bado maram chana pi hai na khalle ba koina yango bakanda magi finding je adu bu Guwahati High Court ta army conviction phangaba singduna appeal chatleba appeal chatpada ningthi jana defense to hodabadegi moichi thado khreba thado kibadugi order to show ure one of the judge makagi judge amane bhai pe harakpane adu mami yauri du ure brain adu yengu kanda di mana thado ibe equitory bachidi subject to ma court amna tari no do lali bu de hayadre ko agodi pen de habdi ai yamaram chada ba poram oyaba madu supreme court ta SLP chatkadam ne ba adu chatki de ba adaina mayam amanta so high court CBI na chatrabasu hojikti victim na su chatpa yai na victim gilanai council le ka chatpa ya ba gi amasu lai re ba section 24 clause 8 of the CRPC kain lai re ba victim gilanai ukil sarkar go ke na prosecutor na to godorip se mase court ki aya ba lorga man mateng pangwa ya ba adu appeal to bum thok pada tawraktar di state na tawraktar di CBI na tawraktar di prosecution ki kamu na tawraktar di lanai victim na su chatpa ya ba adu hairi bising nga su ba chatana KSHC mangya that means aina thamning di masai gi awang mal level da la trial tore SHD prajagi justice phange na le thok pasi sine yadri ba moi di dandi du phangning da banina pasa pai banina higher up ta high court ta muchat pangami high court ki supreme court chat pangami agoi gi di adum victim family sing na high court la na
trial matamda wawa inquiry matamda wawa saki thor oiba yate ba asigi su aruba pot amane ba aduna akoina judicial inquiry tawraga compensation gi fake account gi thariba case sing sida akoina compensation piu loinana prosecute tawna ba order tawbiu haibasi aina thaba khudingmak aduga rakesna than khudingmak asin loini yawe ba adubu case chatar kanda compensation pire har kanda prosecute tawna den asamu yau tawbiro nuta amuk yom ne se phaila kani haibasi 99% akoi victim family se asina adum penthok po ina tawe ba aduna ai lei ba phibam sing thengnak pa ina changpa am su sangwa matam kuina changpa matam mangakpa thengnak ba ngamuk ta bagi lamba khangda handu adugu mege ngamuk ta bado aduna ibhamna aisare no o ga tawri se asi yam phai ba du okay thank you yamu hemta lo shalak pa se yamu hemta laksaning ba se ngarang gi attorney general gi observation se sim siori madudi karim kanda army assam rifle chenaba case sing se police na ke hangdok tana thienba yabagi phibam da lagadi army की करेगी असम राइफल की करेगी इंसर्जेंसी की मथक ऑपरेशन चथबथु थबक पांथोप ngमरोय हाइबे फिबम लाई आई मा हाइदुसुम अदुमदे अदुम ताबा माई कदोंबा सोय लेरंगमनी अन खले खंबदा टेक्निकल ग्राउंड खले लेरंगमनी खले अदो यामुंगै लाक्चनिंग क्वेश्चन ना करिगुंबा आर्मी असम राइफल से मोइना सेनबा केसिंग से थिकटपगी हाइगट लुबगी थिजनबा याबगी फिबम त लेत्रदी हानगी आर्मी के असम राइफल की विक्टिम बॉय की विक्टिम की फैमिली का सिंगदुदी आर्मी आसारे फन लागा तामो होतना चेबि फिल्म नतना ते केम पाइ लाइक तबजाला सिन सुमी मदुगी मतंग दो अखोगी कनोनी फुआरी ओइबा जजमेंट अमा लैंडमार्क अमा ओइगदोइनी हौजिक पुलिस ना मोगी मथकता एफआईआर लखकदरा लखलोद्रा हाय पोट अमा लखप याब्रा हाय पोट से सिगी मतंग दने बलाइस अदु याम फजना ngaraंगी अखोगी कनोगी सुप्रीम कोर्ट की कनोना जस्टिस अनि ना हायबदा याय ना हाय एफआईआर लो केम काइदे लोगदबनी ना हाय मदु मोइना पीबसी अखोगी 1 अखोगी आर्टिकल 142 की मखादा 142 की मखादा नु लामी से आर्मी तवसिंग से लोन एफआईआर लोबे याय हाय लोबे याबसे अखोई सादा मनिपुर पुलिस ना दी मदु लौदी तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन में चंग बता संगदे माय पुलिस एक ने अखोइना सम यम कांदा नोमै कापनरे न हाय मान हाई चार्ज ने गसाय कानून हाय दो आर्मी हाय दो हाय खुथोंना बदा मा नहा म सिरे हाय बने मागी दो अदुना aina khanjabai wani ko ai lo gi matang da yam lam ta khang nate taseng bagi di mado sumo to case man logo da natagana masagi lami siri do lami ka ba hali ba kangu do adi mato case logo da ne ba lawra ka du da mana magi maram sing do pira ka da ko na tor ka da magi kanu do o mana ka pi do no mai ka no ba sumbo era me mai tor mo era me aduna di mai mato le ba case to lokhu e ga ne sakada ba po ma ai o to pa na khale ba adu nate hojikti lamina mi hale लानमीने एफआईआर पूरग लाकनी अदुगा नुंगई मयाम तो मोइन पूरग लाकनी स्पोर्ट इंक्वायरी तहोलोय पुलिस ना यहोलोय मोइन खोमजल पू लाकनी पुलिस स्टेशन दा असीब थिंजलमगनी सी लेपा की लोनेबा सीनेबा खोइन नागो यारिसे येंगसेबा अदगदी मी म फारे सम समना मयम दगी केमत फंगदना फागेबदो पुलिस कमांडो सुदुंगारे नोइ मरु हफ्तम बिरनी मी की लाइव येंगरोय अदुगा कोर्ट दे हें कमाई तोरकनी मो येंगसेबा अदु येंगो मोइना तवीर मयाम से करिनो सिन दखोयना अदुगा मोइगी असुंब वायल लु काय सरगे सिनिदा ए छनु सिदेन बुन मोइ हसम याब्राबो अदगिदी लामी ओरसु कनो लालोबो ओरसु मा फंगदो पोतु मोइना फंगली कइगिनो सिनदाना नियम सुमना तवदो पोतो तवदेवा अदुना ngसागी पुलिसना लामीगी मथकता एफआईआर लौबसे अमत लौदना लाई येंगसे आई निंगबम खक लइए मसी एमपीपी ना याम कन्ना हाइबनी इलेक्शन मयादा अखोगी कनोगी दा उखुलगी रोसे उखुलगी रोसी मासी लामीना मासी कनोनी रेप तौबनी अदुगा बीएसएफ ना रेप तौबनी अदुगा मासी मथदा सिजबनी सिकांदा मतमदो आलिमुद्दीन ना चीफ मिनिस्टर ओय अखोगी कनोगी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से ओयकांदा लामी दो फाव हाइबनी कनो तो उजिक चेनरी बीएसएफ तो फाव हाइबनी सोमना कंदा पुलिस ऑफिसर्स ना मदु फाबा नुंगाय रोय मोगी एक की मखादा फाबा नुंगायते लामीगी अदु हारपने अदा बिलाइ दो फोइगे तौबनी नंग फोयुरान फर्स्ट चलोना अदुगुंबा चीफ मिनिस्टर मथौ ताय अखोइ सिदा येंगसे अखोइगी मणिपुर दा मियोट मिनै न खम थेंगना लैबा मफम सिदा ह्यूमन राइट कमीशन से मथौ तहुंदे होजि फावबा सही कया सुरे होजि 2010 दगी ना सही कनो सही तरे सुराबनी कॉन्स्टिट्यूशन की पोर्ट अमा ओइरो फावबदबक्ता मणिपुर गवर्नमेंट ngasi फावबा मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से लिंकलंदना थमिनेबा करिगिनो सिनी अदुदी मागी मियाम मागी मिसम मियाम जिंगसी लामी न खर काहुन अदगदी पुलिस न खर नेलन तवसे मुई पामी हाइबसी खोइ केमा तो हाइरो दुनसिंदा अदुना आइना हाइजनिंगी अनौबा गवर्नमेंट सिदा
Honorable State Minister akhoi nongthom biren da hajeningi Human Rights Commission se kudak ta mathau to hollo hingalalo mathau to lo Human Rights Commission na mai se state amagi changdraba yadraba polang amani aduna masi hinganam mathau ta ni habni mamangi sarkar dun ta drasu anowa sarkar ni development gi karigi mayam gi pam thau mayam lokhol simtanga lokhol shoidana lokhol pi habi option lai se onil lo salak pase maroina 2009 gi 23 July gi bazar gi thogok si matung dei di pek encounter cases si yamna handagi ba male ain sum khan bata du hojik ti SIT kari lingbagi wafam lai hojik state ti amasung center da ngarang PDC mioi manga na saba tim piu ka bi wafam lai laiba khunggang sina masigi laiba development sina maram orakanda ekoi gi Manipur state state da matamama yamdi pamna da pek encounter gi cases sing se zero da chat kharne ni khan bi bra kamain tham bi ningi aduga plus hojik yamung hemtana phawriba Human Rights Commission se mathok toruk ta bakuire masi leheningi kai se human rights activist amoina kamain thambi ya chme taw akoi yambung hemantan thambi gi do yam chimo wafam ne akoi ju masi gi Human Rights Commission link na ba yam kana press story huji pauti ado amna second amna abdi Human Rights Commission je mamangi government haitare Boy reason jam silly over reason na mahitare judge like the gumba have the chief justice like the gumba have the India's the chief justice later ga the have the yam nung over wapam yam le hitare awa huji akuni yeng ba ya ba se Human Rights Commission na matamam da yam phajana operational loina yam phajana torme adu dali adu huji lei tara ga de amu hena masigi fake encounters myam loisal pa gisiga auga amu fees ama koi Manipur ki development ama satpa yabagi issue um lei fake encounters ki issues da amam da zero adum lei ne ai dim thaji ta se akoi strive to akoi na tanai zero da lei be issue ne 1 gi issue na te 1000 gi issue na te 1 bong na te zero ne ba hin pam ji lei ju lei ni akoi adu yaw da de akoi ju ngam da di na gatsam yaw akoi ji changi ngai tare aru Manipur Human Rights Commission lei begi mathau je hujikte Manipur se Act East policy ki makha da su yam chawna Southeast Asian ASEAN gi kari gi myam transition gi si asoba violation nam su lactore environment ki issues ama ediki kari the train ki ediki destruction gi kari ma displacement issue yam zong la kina Human Rights Commission ama leira gadi masigi se pocha khoi mechanism oina yam phajana press to buya ba issue le not only the fair encounter gi issue de tasing ha gadi almost zero the lei gi issue ra lei dai tare adu di khoi yam phajana trust away aduna institution nama leira gadi na sai Manipur gi as a state ama oina India da yam phajana chalai bang ngamni na khole Human Rights Commission se mas ne masi hingalan biu mato godina ton bi habani onel adu yamung hemanta adu tamo maning se impact news sto dur lakpiba adu ga ngasi gi manung na se mapung phan bi damak taina ges ohma pulorapda amukana thagachari thank you ngasi gi damak ta impact news gi manung na matang solution jana batanja role abdu lamdam se tholiba thogdo wa thok kya gi marik chumba report ki damak impact news miyeng ta dun lebi